Sanibonani, ngithemba ukuthi niyaphila. Ngicabanga ukuthi ekuhambeni kwami indlela sengihlangane nabantu abaningi abasuke bekhala, ngicabanga ukuthi ngento ethi ayifane noma ngithi ngento eyodwa ebahluphayo ngendlela eyisimanga. Uzwe umuntu ethi, uyazi bengizama ukusebenzisa isiwasho kodwa asangangisebenzela, bengizama ukusebenzisa umuthi awangangisebenzela. Noma omunye ethi vele mina umuthi awungisebenzeli. Mina bese ngiyayibuza ukuthi kanjani because akekho umuntu umuthi ongamsebenzeli, kushiyana phela ngesimo. So ngifuna ukuzozama ukucacisa eyami indlela mhlampe eyayibe ngcono noma ngiyaye ngiyincamele uma ngabe umuntu ezosebenzisa umuthi noma ezosebenzisa isiwasho ukuthi angenza ini ngaphambi kokuba asebenzise umuthi noma leso siwasho ukuze sikwazi ukuthi simsebenzele. Kumele ngiqale ngikhulume ngey'ndlela ukuthi ziningi izinto ezingenza ukuthi umuntu engasetshenzelwa mhlampe umuntu noma ebone engazuthi umuthi awumsebenzeli, ebone engazuthi isiwasho asimsebenzeli. Izinto lezi zibe kanjalo nje, mhlampe kulezo zinto ey'ningi engithi zingenza ukuthi umuntu engamsebenzeli umuthi noma isiwasho, ngingabala ukuthini na? Number one, ngingabala ukuthi kusengenzeka ukuthi amadlozi akho akuphethe emzimbeni yiwona othi uma ngabe ufika nomuthi efike uphebeze mhlampe ngesandla ukuthi awungasebenzi kuwe, owubhekise eceleni. Ake ngibekise nje, mhlawumbe uthatha umuthi wenhlanhla usowusebenzisa, uthi awusebenzisa kuvele kufane nje kungabe kusalunga izinto, kungalungi lutho nje, kanti amadlozi akho asuke awuphebezile lowo muthi awulahlela le kude, wangabe usasebenza, wabona ngazuthi umuthi awukusebenzeli kanti cha. Isizathu esibili engingasibala kungaba ukuthi ukusebenzisa umuthi wenhlanhla ngaphezu kokuba unesichitho emzimbeni noma unesinyama emzimbeni. So ngizothi uma ngabe unesinyama emzimbeni, usebenzisa umuthi wenhlanhla, le zinto ziya-neutralise-ana zowu-two la emzimbeni wakho ukuthi lo owufakayo umuthi ungabe usakusebenzela ngale ndlela wena osuke ufuna ngayo. Okwesithathu kungaba ukuthi mhlampe kukhona ukusetshenzwa okwenziwa kuwe ukuthi uma kuthiwa umuntu waguqula iy'nto zakho, waphendula iy'nto zakho, kuyenzeka lokho ukuthi mhlawumbe umuntu wasebenza ukuthi wena uma ngabe usebenzisa umuthi kunokuthi uthole inhlanhla ngamane uthole ibhadi. Okwesi-four kungaba yidlozi elaguqulwa emzimbeni wakho, kumele ukuthi uma usebenzisa umuthi ngabe likuvezela inhlanhla kodwa lifike likuvezela ibhadi, uyabona? So kubalulekile ukuthi lezi zinto zonke uyi-observe carefully ukuze uzokwazi ukuthi uthole ukuthi wena yini ndaba ukhala kangaka ukuthi umuthi awukusebenzeli. Ake siqale kokuqala mhlampe, esithi amadlozi iwona aphebeza lowo muthi uma ngabe uwusebenzisa emzimbeni. Ngihlale ngi-advise abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ngabe ubuye uyolanda umuthi ey'nyangeni, ubuye uyowuthenga, ubuye uyokuphi. Oh sorry, before ngiqale lapho, okwesi-five, okusengenzeka lowo muthi usuphelelwe amandla, ngizochaza ukuthi kanjani. Okwesibili lokhu, uma ngabe uhamba uyothenga umuthi, uyolanda umuthi mhlampe enyangeni yakho uzowusebenzisa, ngiyaye ngi-advise abantu abaningi especially abaseduze kwami, noma mhlampe kwesinye isikhathi abasuke besaqala ukuba seduze kwami, ngithi mina ubothi umuthi uma ngabe usufikile nawo, usuwulandile, usukhona, uma ngabe unendawo la uphahlela khona, uthandazela khona, thatha lowo muthi oqeda kuwulanda ufike uwubike emsamo, thokozani bogogo nomkhulu, lo muthi lo ngiwulande kumkhulu Ndabezitha noma ngiwulande kugogo uThambo lenyoka. Ngiyacela bogogo nomkhulu ukuthi mase ngiwusebenzisa lo muthi, ngicela ungisebenzele lokhu engikufisayo noma ngithi lokhu engizokucela kuwe, ngithi mase ngiwukhulumela lo muthi kuwe, ngicela bese uyavuka bese uyangisebenzela lo muthi. Ningawulahla, akusiwo umuthi omubi, akusiwo umuthi okunivala, kodwa ngiyacela makuwukuthi lo muthi unobuyi phakathi okungahamba kuphazamise nina, ngicela ningibonise lokho. Idlozi lomuntu ohlezi likhuluma ngaso sonke isikhathi, uthole ukuthi mhlampe lowo muthi, leso sangoma owulande kuso sifake umuthi wokuthi kuvaleke idlozi lakho lingakwazi uku-communicate-a nawe, kuzoba khona amaphupho noma mhlampe kwesinye isikhathi kwenzeke nje into thizeni ngoba zikhona iy'nyanga nezangoma futhi angeke ngibabize-ke ezangoma noma ngithi iy'nyanga, ukuthi abathakathi abasuke behlala ukuthi bafuna ukuvala abantu, into ey'kanjalo. So uma ngabe umuthi uwuphahlela, ungahamba futhi uhambe nawo uye esigangeni, ufike ulayithe impepho yakho uma ngabe ungenawo umsamo, ufike uphahle khona, uphahle leso siwasho ukuthi cha, ngiyacela, because uyazazi ukuthi wena emzimbeni umbethwe ngabantu, uphethwe ngabantu. So awuvele nje usebenzise noma ngayini, kumele uqale kubo ukhulume nabo, u-consult-e bona, ubatshele lo muthi owani, uwulandela ukuthi ube njani, ucishe uma usebenzisa kanjani, bese nawo umuthi uma ngabe uwusebenzisa bese uyakhuluma phela kuwo, awuveli umuthi nje uwufake okokugqoka bese uyathula, uyawubuka, kumele ukhulume lokhu okufisayo kuwe ngaphakathi. Okokuqala lokho.
ake ngilandelisa le ngigcine ngakho ukuthi umuthi kungenzeka ukuthi usuphelelwa amandla. Siyazi ukuthi njengoba imithi ilapha emakethe, ilapha eFaradays, ulapha ulapha kuphi, ilapha emgwaqweni la uthenga khona la wazi khona wena. Siyazi ula emgwaqweni kundlula abantu abahlukahlukene, mhlawumbe abanye baney'lwane, bakhona abayishaya ngesithunzi lowo muthi, kukhona abaqeda kundlula kulowo muthi, mhlawumbe kade benza ucansi endlini nxa endlula kuwo. So lokho kungaba umthelela wokuthi lowo muthi utheneka amandla, noma ngithi kube ngazuthi amandla alowo muthi ayehla. So okwakho ukuthi uma uwuthatha lowo muthi uyosebenzisa, kube nendlela yakho mhlawumbe oyiphiwe idlozi lakho noma uyitshelwa inyanga yakho ukuthi uma ufika ekhaya lo muthi wenze kanje ukuze ukwazi ukuthi uvuseleleke amanzi. Ngiyakubekisela nje, ithi inyanga yakho mhlawumbe uma ufika ekhaya uthenga inkukhu emhlophe, ukhiphe inyongo uyifake emanzini, uchele umuthi bese uyawuvusa kabusha ukuthi ukwazi ukuthi ukusebenzele. Into nje leyo ofuna uyithole kumuntu osuke kunikeza umuthi noma owaziyo umuthi futhi, ngoba uma ngabe lo muntu usukutheneka amandla, abanye esekeleni yami sifela ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane asendaweni yakhe sesikhathini, engasondeli emthini, engasondeli entweni edina kanjalo, abanye uthole mhlawumbe ade ngidlula usisi wabanjelayo phela akwazile ukuyendlulela vele ngoba ngayehlala ngahamba edolobheni, kanti esendaweni yakhe wase mhlawumbe edlula eduze kwalo muthi, mhlawumbe washaya ngesithunzi, izinto ezinto ey'kanjalo. So lowo muntu osuke kunikeza umuthi kusuke kuwumsebenzi wakho, kumele ekutshele ukuthi uma ngabe lo muthi ungasebenzi kumele uwenze kanjani noma uwukhuphule kanjani ukuze lo muthi ukwazi ukusebenzela. Then okwesithathu, lokho kulula, ku-easy kakhulu ngoba nawe uma ngabe uzofuna ukukwenza ukuthi kwenze isense ekhanda lakho, there is no way ukuthi ungasebenzisa umuthi wenhlanhla ekubeni uzazi kahle ukuthi unesichitho. Uyazi ukuthi kade uphupha umuntu ekudunisele ephusheni, uyazi ukuthi kade uphupha indle, utapune indle ngezandla, uyazi ukuthi kade uphupha ushaye izinyosi esiphusheni, uyazi ukuthi kade uphupha usemanzini, ungena emanzini angcolile, bese una-expect uzovele usebenzise umuthi wenhlanhla bese inhlanhla iyavela kuwe. Kuyaye kudingeke kuqala ukuthi uhambe ufune umuthi wokukhipha isichitho, wokukhipha isinyama, noma mhlawumbe wokukhipha amabhadi. Uma kuwukuthi owokugeza, uhambe uyogeza le esigangeni, ugeze esidulini, ungabe ugeza emanzini, ungabe ugeza kuphi, ukuze lo muthi uzokwazi ukuthi uma usuqala usuthinta lo wenhlanhla, kube lo usukususile, usukuzamile ukulwa nokuyisichitho, so that noma kuthiwa isichitho awusiqedanga mhlawumbe ku-100% kusele 20% wesichitho, ngoba kwesinye isikhathi asiphumi sonke. Kulowo 20% uzona uma ufaka lo 100% womuthi wenhlanhla uzofike lo 20% ugqibeke bese ukwazi ukuthi kubonakale inhlanhla kuwo. Uyekele ukublema inyanga yakho asibanimanyana ukuthi ikunikeza umuthi ongasebenzi. Cha, wena unesichitho emzimbeni, uyazi nawe awuzange wafika wakusho le uma ngabe uzolanda lo muthi. So nalokho kungaba ingozi enkulu ukuthi awukwenzanga. Kumele kube into oyilungisayo, ugeze kuqala, ugqume uphalaze ngomuthi wesichitho, ukhiphe kahle isidini emzimbeni ukuze kuzothi uma sekungena umuthi wenhlanhla bese ukwazi ukuthi uyayinyakazisa emzimbeni wakho. Leyo ndlela osuke ufuna ukuthi ivele bese iyavela, ibonakale nawe ukwazi ukuthi uwumuntu ophila nabanye abantu. Okunye engubalile ngithe idlozi eliguquliwe. Idlozi eliguquliwe-ke lokho kuyaye kudingeke ukuthi uma ngabe ekhani noma mhlampe uye enyangeni kutholakala, kumele kube kukhona imithi esetshenziswayo, mhlawumbe ngabe niyisebenzisa ekhaya, ungabe uyisebenzisa wena ngokuyalelwa inyanga ukuthi ayihambe entabeni, ufike ugqume ngalo muthi loyo, mhlawumbe ugqumele phezu kwenkukhu ebovu, mhlawumbe ifike yenze nje ngoba lela dlozi laphendula. Idlozi bafowethu kumele singakubalekela ukuthi liyaphendula. Bakhona abantu abasemakhaya bakithi aney'nhliziyo ezimbi, abahlale becabanga ukuxova ngaso sonke isikhathi. Thina siyaphahla edlozini sicela inhlanhla, sicela ukudla, yena ufike ephendula idlozi bese efuna ukuthi lenze lokhu lona lokhu okufunwa uyena, lingenzeli muntu. Lithi thina siyaphahla sicela inhlanhla, leyo ndlela siyibone guquqi, yena usuyithola leyo nhlanhla kungabe iza kithina siyicela. Uphendule le dlozi ukuthi lisebenzele yena. Uma ngabe ephendule idlozi lisebenzele yena, kuba nzima kini la ekhaya noma ningasebenzisa yiphi imithi, kuyaye kube nzima ngoba umuthi nomuthi emzimbeni wakho uma uwusebenzisa ukuze usebenze usuke u-alawa idlozi lakho ukuthi okay, lo muthi awusebenze, evuleke mhlawumbe uthole loya msebenzi, lo muthi awusebenze mhlawumbe enze ukuthi nokunye nokuthi. So uma ngabe leli dlozi liphenduliwe, kuyaye kudinga ukuthi kusetshenzwe kakhulu, kufakwe imithi uma ngabe liyomenyezwa, imithi enjengoMalibuye, limenyezwe, libuye idlozi likwazi ukuthi lihlale nawe bese uzothi uma usuqala usebenzisa umuthi bese iy'nto zakho ziyenzeka, bese uyakwazi ukubona ukukhanya ukuthi kubhekephi. Ngithemba ukuthi yonke le engiy'ikhulumayo iyayenza isense ukuthi kungaba yiziphi izathu ezenza ukuthi wena umuthi uthi awukusebenzeli. Bese kuzoba khona nabo abantu nabo abahlupha kakhulu, abaye bethande bejahe imithi yokuthi befuna ukuba nenhlanhla kodwa bebe bezazi ukuthi banesiphiwo, ba-spiritually gifted labantu laba. So kodwa bajahe imithi yokuthi mina ngifuna ukuba nenhlanhla, ngifuna ukuyowina laphana, ukhohlwe ukuthi wena kulesiphiwo onaso kunezinto osengakazenzi, kunezinto osengakay'lungisi. Uyazi wena ukuthi kwathiwa kuwe hamba uye emanzini, wena wa-postpone-a ukuya emanzini, wangayi emanzini.
kodwa manje ufuna inhlanhla. Uzoya kanjani emanzini ngoba le dlozi luthi mase uqala uthi ufuna inhlanhla bese liyayivalela ngebomu. Livale ngebomu because wanqaba ukuya emanzini wena. Labo bantu laba bayahlupha kakhulu ngoba bahlala bekhala ukuthi iy'nhlanhla abanazo bona ngani wena uyakhohlwa ukuthi yakho inhlanhla ayiveli iqale emthini ukuthi usebenzise umuthi. Iqala ekutheni kumele ukhulume nabantu basenzimini ukuthi abakuvulele izinto ubenzele lokho asuke bekufuna ngaleso sikhathi. Uma bethi hamba emanzini uhambe emanzini, uma bethi hamba entabeni uhambe entabeni, uma bethi yenza ukuthi ukwenze. Iyona ndlela wena muntu kamoya esuke izokuvulela ukuthi wena ube nenhlanhla, uyabona, okudlula lokho osuke unakho, kube nayo inhlanhla izinto zakho y'khanye ngenxa yokuthi ulenzela lokho elikufunayo, le dlozi elikuphethe emzimbeni. Iyona ndlela yakhe. Umuthi usungabooster, ukubooste lapho nalapho ukuthi leyo ndlela bese mhlawumbe isheshe noma ibonakale ngokushesha. Uma wenze kanjalo, kuningi eyobe siyakubona bese kuyakhanya. Bese okugcina ngci, sengiyivala le vidiyo. Asike siyekeni iy'nhliziyo ezilukhuni, asike siyekeni iy'nhliziyo ezimbi singabantu bakamoya ngoba inhliziyo iyodwa isuke ikhuluma okukhulu kunawe. Hlezi okukhulu ngawe, I mean, hlezi kukhona idlozi lona elisuke lifuna ukukuvulela izinto ukuthi y'khanye kodwa liyabona le dlozi uma likuvulela izinto wena mhlawumpe uwina leya 5 million, abekho abantu ozobanceda ngalo 5 million. Wena uzovele nje u-5 million wakho uthathe uyowuphuza uwuqede lapha, kanti ukhohlwe ukuthi ekhaya kusekhona odadewenu abasalindele mhlawumbe ukuthi wena umdala, basalindele nawe uma upopa ngelinye ilanga kukhona abazokuthola kuwe. Kodwa ngoba inhliziyo yakho imbi, iqinile, awubafiseli nokuhle odadewenu, awuzuke uyithola leyo nto ngoba awuzukuba uncedo. Idlozi lifuna ukupha umuntu into elimbonayo ukuthi uzothi uma eseyithola utho lo muntu lo uzokwazi ukulivusa lekhaya, uzokwazi ukukwenzela ungabe usakubheka ukuthi wena uhlupheke kakhulu because ukuhlupheka kwakho kuhambelane nesifundo, phakathi kunesifundo bekumele usifunde, ingakho uhlupheka nje. Kodwa wena bheka ukuthi uma ngabe sengithola amandla ngizobanceda ngani kithi. Inhliziyo yakho-ke yiyo esuke usho lokho, kusuke kungasho umlomo wakho. Mhlawumbe wena ungasho ngomlomo wakho ukuthi yazi mina uma ngathola i-5 million njengamanje ngizothengela ubaba umuzi wakhe, ngifake abantu abadala. Umlomo osho njalo kodwa inhliziyo yakho ithini? Idlozi lifike libheke inhliziyo yakho ukuthi wena enhliziyweni uthini? Mhlawumbe wena enhliziyweni uyasho ukuthi hho, mina uma ngathola le 5 million ngahamba nje ngiyoyidla namantombazane lapha ngiyiqede. Alikwazi idlozi ukukunika lokho. Abanye abantu basuke bekhala ukuthi yazi thina siyaphahla siyacela ukuthi izinto azenzeki. Yingoba idlozi lilalela inhliziyo yakho. Uma kungasiyo inhliziyo yakho kusuke kukhona kodwa izizathu ezisuke zikhona esenza ukuthi izinto zingavuleki ngalesi sikhathi osuke ufuna ngaso wena. Yilokho ebengikuphethe namhlanje bafowethu. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ni-like, ni-subscribe, ni-share le video, ni-comment futhi. Uma kuthi kukhona ulwazi ozoludinga ungangibhalela enambeni yakwa-WhatsApp 065 659 1974, 065 659 1974, ku-Facebook The Journey of Awakening. Okunye okokugcina, inhlambulo yasolwandle ikhona nalo nyaka. Uma ngabe ufuna ukwazi ngayo ungabhala kule namba kuzokwazi ukuthi kunezimpendulo zonke ey'phelele. Okwamanje nje ake ngiyidede indaba bafowethu, ngathi ningaphila nje nibe right.